یہ ریڈیو کشمیر اسیو تو لسیو ساری بوزیو خبر یُتھ نہ کانٛہہ ٲسِو زُکام لد انسانس شرارت کھسنہٕ سۭتۍ نستہِ منٛز پھۄکہٕ بال پھٹنہٕ سۭتۍ بارٕ تعدادس منٛز نۄقصان پہاڑی علاقن منٛز مکانن پش دِنس پٮ۪ٹھ مکمل پابندی بڑن تہٕ بُجن منٛز اکھ اینڈرائڈ موبائل فون تہٕ اکھ ناشتہِ پوٗرۍ مُفت تقسیٖم کرنُک اعلان تہٕ وۄنۍ چھِ پیش خبرٕ تہذیٖب سان زُکام لد اِنسانن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن نہٕ پننِس پانس ہرگز شرارت کھالٕنۍ تِکیازِ شرارت کھسنہٕ سۭتۍ چھُ نستہِ کِنۍ پھۄکہٕ بال نیٖرِتھ یِنہٕ سۭتۍ سۄ دوٗر أکِس نامعلوٗم گامس منٛز پھٔٹمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ 290 ٹماٹر کریٹ تہٕ 125 کوینٹل ٲلون ہارٹ اٹیک آمُت چھُ یِم زن نزدیٖکی ویٹرنری پٮ۪ٹھ علاج خٲطرٕ منتقل کرنہٕ آیہِ گورمنٹن چھُ پہاڑی علاقن دوٗر دراز گامن منٛز مکانن پش کرنس پٮ۪ٹھ مکمل پابندی عائد کٔرمٕژ تِمو چھُ ووٚنمُت زِ امیُک خاص مطلب چھُ یہِ زِ ونٛدٕ رٲژن منٛز سخت شیٖنہٕ گٹکار پٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُ مکان چھت پھٕٹِتھ یِوان ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکن منٛز خوف و ہراس پٲدٕ سپدان چھُ تہٕ بیٚیہِ چھِ گورمنٹس مکان والٮ۪ن مدد کرُن پیٚوان ییٚمیُک اثر سیوٚد امہِ کِس خزانس پٮ۪ٹھ پیٚوان چھُ اس لیے گژھن نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ مکانن پش کرٕنۍ وزیٖرِ خزانہٕ اوس راتھ أکِس زنانہٕ معٲفی دِیِو مےٚ چھُنہٕ یہِ وۄتھٲنی بڑن تہٕ بُجن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیٖر جناب مرچہِ بُجہِ چھُ أکِس لوک جلسس خطاب کران ووٚنمُت زِ یِنہٕ وٲلِس رٮ۪تس یعنی نومبر 2024 پٮ۪ٹھ یی تمام بڑن تہٕ بُجن اکھ اینڈرائڈ موبائل فون تہٕ اکھ ناشتہِ پوٗر مُفت تقسیٖم کرنہٕ تاکہِ تِم گژھن نہٕ پانہٕ ؤنۍ فون کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ موبائل منٛگنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر تہٕ غم تہٕ پریشٲنی وِزِ گژھن تِم امہِ ناشتہِ پورِ ہُنٛد استعمال کرٕنۍ ییٚمِچ باوت تِم غفار کاکنہِ کُچھ تل کران ٲسۍ بے روزگار نوجوانن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن پننہِ روزگارُک تلاش پانہٕ کرٕنۍ تِکیازِ گورمنٹ چھُ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتٮ۪ن جوانن روزگار دِنس منٛز پوٗرٕ پٲٹھۍ ناکام سپُدمُت البتہ یی ان پڑھ جواننٕے یوت روزگار مہیا کرنہٕ تہٕ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ جوان گژھن سلیب والٮ۪ن سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم کرٕنۍ موسمیات کہِ اکہِ اطلاع مُطٲبِق چھُ آیندٕ 14 رٮ۪تن درمیان شیٖنس سۭتۍ مناکو بِسکوٗٹ تہٕ چاکوبار چاکلیٹ وسنُک اِمکان ٹریفک کنٹرول روٗم پریس بیان مُطٲبِق یی ژوٗنٛٹھۍ گاڑٮ۪ن ہٕنٛدۍ زیادٕ جام نظرِ تل تھٲوِتھ مال خراب کرنہٕ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بِلڈنگ اند ٲسِن اِجازت خۄدایس حوالہٕ السلام علیکم